Evo da snimimo vitlo. Vitlo je od tama 4500. 4,5 tone vučna snaga. Ovdje se uključuje, sad je uključeno. Ovak se isključi. Malo je sporo, ali je veoma jako. Znači traktor kad vitla u leru, malo jači gas, pošto je sporo, a jako je, jače vitlo ne treba za ovaj traktor. Znači 4,5 tone vučna snaga. Ovo inače moje vitlo i nije u nekom najboljem stanju, ali dobro radi. Nema problema nikakvih. Treba malo semeringe zamijeniti, remontovat ga, ali je dobro. To bi bilo to što se tiče vitla. Ovdje nema puno sale, 30 metara. Ali ćemo namotati 100 metara koliko mogne stati. I napraviti valjke. I to bilo to.